3-4 महिने स्विच गेट उक्ती दवरतले तशेंच जीसीपी घालून न्हंय नितळ करतले। जो मेरेन साळ न्हंयचे दूषित उदक सुरळीत वच्चे ना तो मेरेन सुरावलेकारांक ह्या उदकाचो शेती वेवसाया खातीर त्रास जातलो अशें वेन्झीचे म्हणणे। Here is criminal offence is being continued, environment is being polluted because of geobag is not the right expensive solution for temporary plugging. So समज जरी तरी हम उमके लाख जरी तरी मोडले गेले ते वर्सासून आता that would have gone to waste अशें सरकारागेलो ओपिनियन आणि in order to save that money सरकाराले आज criminal offence is being continued. Now who has continued this criminal offence? वो क्वेश्चन मार्क कोणाकू गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक हो क्रिमिनल ऑफेन्स कंटिन्यू जाला तो गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान ते क्रिमिनलांक आज म्हाका स्वता चार्जशीट धाडपा जाय आनी शूड बी टेकन फॉर अ टास्क। फार्मर्सा म्हणटा ते एक तेम सांगिल्ले ते भाशेन ती स्विच गेट ओपन दवरपाची ती ओपन दवरली जाल्यार म्हणटा ते उदक ते लोटाचे वचना 2-3 जोरी तरी आमी हे हाल मशीन घालून ते जोरी तरी आमी ओपन केले जाल्यार तो लोड जो वयता तो लोड डिस्ट्रीब्यूट जाता सो तो लोड उणो जातलो so that water ingress will not happen as of today. These are all temporary immediate solutions. Permanent solutions are एक थिंगा स्विच गेट जी आम वच पडटा न्हय वच पडटा ते हांव इमिजिएटली न्हय आमदाराक उलयतलो ही इज ऑल्सो द एनवायरमेंट मिनिस्टर ताका उलयन आमी म्हाका दिसता एक 4-5 दिसा भितर पूण मिनिमम 4-5 डेजा भितर WRD सांगून आम ते स्विच गेट जे आडाम आहाय लाकडाचे ते आडाम घालून तो आडायतले सो ते आडायल म्हणटरी कितें जातलें एसी जी हे नेबरिंग कॉन्स्टिट्युएन्सी जी घाण येता आनी हाय टायडाचे आमगे सुराले आनी न्हय वयता ती घाण थिंग ब्लॉक जातली ते वचपा दिवपा न्हय सो ती घाण एश वयतली आनी एश वचून ते आटेन उदक फार्मर्सान निवड जातली सो दॅट इज द टेक्निकल सोल्युशन इमिजिएटली इज स्विच गेट वी आर गोइंग टू कीप ओपन टुमॉरो वी आर गोइंग टू पुट अ जीसीबी नंबर 2 एंड अनदर 3-4 डेज मॅन्युअल ते आडाम घालून ती स्विच गेट आमी बंद करू टेम्पररी आय थिंक लुक्स लायक इट शूड बी रिझॉल्व इट्स अ प्रोसेस So we are also trying to find out local information upon it. साळ न्हंयचो बेगोबेग रिपोर्ट तयार करून सुरावले पंचायतीक दितले अशें गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचो अभियंतो विश्वेंद्र नायक हाणें पळोवणे वेळार सांगलें। So inspection is regarding the river pollution in the river Sar, the tributary which is going to the river Sar. Okay, so there is a suspicion that the river is polluted, the tributary is polluted, and accordingly we have taken we have observed and we have taken the notice of that, and we'll put up the report, and the next immediate action will be proposed, and it will be intimated to the panchayat. Margaon and Patodaji sewage. With respect to that, we are monitoring the sewage flow regularly with the concerned departments, and we are conducting the inspections, joint inspections also. And we are regularly monitoring the sewage flow and sending the what necessary action to be taken. We are conveying that to the concerned department. But it is still not stopped. So, according to this inspection, we'll put up and we'll send a letter, and whatever the next, according to the law, whatever the action to be taken, we'll be sending to the concerned department, and we'll put up. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मलकर्णीकर।